Yes, tubahaye ikaze rero bakunzi b'amakuru yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagarutse mu makuru yihutirwa cyane, update z'umuriro ahangaha kuri uru rugamba. Bimeze bite? Umurundi yasaze yakarariye ati ngewe rwose ngomba kwihorera ijisho rihorerwa irindi, ngo niko Bibiliya ivuga. Uyu Murundi ni bwoko ki? Uyu Murundi yatwikiwe muri Burende, yari yatwitswe na M23 bakoresheje drone za kamikazi. Uyu Murundi nyuma yuko arurokotse akaba yarahiye mu maso bikomeye cyane, akagenda akajya kuvurirwa hariya mu gihugu cy'i Burundi. Uyu Murundi rero yagarutse mu buhe buryo? Byose turaje tubavire ni muzingo, ndetse nanone kandi twirwaneho na M23 bakaba bamaze kugira gute gufatanya mu buryo bukomeye cyane. Bakaba bamaze gufata amakamyo agera kuranga ni kamyo imwe ndetse n'imodoka imwe yari yiherekeje. Byose turaje tubabwire iyi operation yabaye, iyi modoka naho yari ivuye ndetse naho yari yerekeje n'ibyo yari itwaye byose. Ibi ngibi bikaba byakomye igisirikare cy'u Burundi mu nkokora ku rwego ruri hejuru cyane. Si intwaro bari batwaye cyangwa se ikindi, byose turaje tukubwire icyo bari batwaye. Gusa nanone muri aya makuru ntago ndi njyenyine nkuko muri kubibona, ndi kumwe na mugenzi wanyu Pacifique. Yes, ndahabaye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako nkuko wari ubivuze. Ibibazo bikomeje kugwira igisirikare cy'u Burundi, si izo modoka gusa ahubwo no nangaha M23 imaze kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane abasirikare bose bari kurwana hano muri Puezero, nyuma yuko zimwe mu ndake z'intare za Sarambwe zari zaracukuye bwana Fisi, zarakoze kugira ngo zijye zinjirira uko zishaka hariya muri Puezero, cyane cyane muri headquarters cyangwa se mu birindiro bikuru by'abasirikare ba FARDC cyangwa bya coalition, byose byari biherereye. Icyo kinogo rero FARDC cyongera gusubiramo yahise kibona, none ubu tuvuga n'abagihuriyemo hagati. Ese bigenze bite ko binje bose bagahura? Ese baba bicanye cyangwa ibya bigenze bite? Ndaje nkugezeho ayo makuru, ariko kandi nako ndibuze kukubwira ko drone z'ababirigi ndetse na drone z'abacashuro zikomeje gukora ishyano mu bice bigiye bitandukanye bya hano imurenge. Ayo namwe mu makuru turuze kukubwira. Hagati aho kandi turaza kukubwira ko wari kare hagati y'abacashuro b'ababirigi ndetse n'abacashuro b'abafaransa, bose mbita abacashuro cyangwa se abasirikare b'abafaransa n'abasirikare b'ababirigi. Kugeza amagingo aya biravuga ko bibaye nta gihindutse arimo bashobora kuza gukomana, ndetse FDLR ikaza kuba iri hafi mu gutabara, ndetse M23 ikahitiza ikongeramo mwoto, hanyuma ikabona uburyo ki ibinjiranamo mu ibanga rikomeye cyane, ndetse n'ibitero bikomeye cyane byamaze gutegurwa. Intare za Sarambwe ese zigeze hehe? Ayo ni amakuru tugiye kugenda tubagezaho. Kintu tubasaba ni si ibyo gusa nanone kandi mbere yuko tubabwira ngo mukore kuri subscribe ndetse mukore no kuri like, ndetse murebe no muri comment harimo ipininzemo ni link ya WhatsApp kugira ngo mujye mubona ibintu byinshi kuri WhatsApp twanyujeho hano. Reka tubabwire ko Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Chirombo, Chisekeseke n'andi mazina menshi, nuko uyu nguyu akaba yamaze koherereza ubutumwa bukomeye cyane abasirikari biwe bari ku rugamba, ababwira ngo mbafitiye kandi kabanga nabateguriye, mwebwe nimukore gutya na gutya, mwebwe mbafitiye icyo nababikiye, nimuhumure cyane, ntimuterwe n'izo ntare za Sarambwe ubwoba, ntimugire ubwoba bw'izo ntare za Sarambwe mwebwe. Byose reka ndeke kuba nabivuga muri izi ncamake, turaje tubibarambure neza akantu ku kandi nta na kamwe dusize inyuma. Bwana Pacifique rero amakuru ndumva twayatangira. Amakuru reka tuyatangire, ariko gihe ikintu ushaka ko tuza guheraho, ndagira ngo umbwire neza uwo musirikare w'umurundi uburyo byamugendekeye, uburyo yahemukiwe n'iza Sarambwe akabaje ngo kwihorera, ndetse ngo akaba ashaka kuza kwihorera ku basirikare bakuru. Ahubwo yamaze kuhagera kabaye, yamaze kuhagera byarangiye. Uyu musirikare nkuko nakomeje kubivuga wenda nabivuze kare, uyu musirikari ubundi M23 yakiriye amakuru ko hari igifaru cy'abarundi kiri kuva hano muri ibi bice bya za Kiriba ni mu bice bya za ni Rwitsankuku, mu bice bya za Rwitsankuku, ni Rwitsankuku. M23 niho yatwikiye iki gifaru. Ikimara kukihatwikira rero, icyo gihe yagitwitse ikoresheje ya drone bita kamikazi. Ikimara kugitwika hari harimo abantu bari bakiyoboye, mu kubayobora abantu bari bakiyoboye hari harimo n'uwo mugabo. Uyu mugabo yitwa Jean Miburo
Miburo irindi zina ryiwe ni ni banza ari Jean Pierre, yes, Miburo Jean Pierre Ndahimana. Ndahimana. Uyu mugabo rero bakimara afite n'ipeti rya koroneri. Ipeti rya koroneri rero ryiwe aravuga ati ngiye ngomba kurihesha icyubahiro nubwo bantutse. Aho uyu mugabo yahiriye muri icyo gifaru icya kindi twabwiye cyatwitswe na drone ya kamikaze. Na drone ya kamikaze ntabwo rero yagishanyaguje cyose ku buryo igifaru kiba gikomeye mon cher mes amis. Uyu mugabo yaje kurokoka ajya kuvurirwa i Burundi, aravurwa arakira, abyukana, amaze gukira abyukana umujinya ukomeye cyane wo muri Imbramuzi. Avuga ati ngewe ndakuze we Makenga ku kibi nikiza ngo mbe ngucakire ngufate nkunwese. Ariko si we wenyine n'abandi bayobozi bose araza gucakira. Aje kwihorera ni ukuvuga n'ukwica n'ukica niyo nka n'agashishi n'ibiki byose avuga abanyamurenge baragoba. Ariko hari andi makuru ataturuka yavuga ko uyu mugabo nubwo yazamutse hari ambushi yatezwe ashobora kuba yaje guhura na ambiscade ikomeye cyane mu rugendo. Uyu mugabo rero mu kuza kwiwe nta mbushi yigeze ahura nayo, nimba yanabaye ntago ari we bari bayiteze. Uyu mugabo rero akaba yageze yururukira hano muri kano gace ka Runingu. Yamaze kugera muri Runingu aravuga ati hariyo n'abantu babo hariyo n'abantu babo aravuga ati rero ikituzanye ni ukwihorera ku kibi n'ikiza. Ku kibi n'ikiza muri make gahunda imuzanye ntago ari intsinzi, nta nubwo iby'intsinzi ni ukuza kwihorera. Arashaka kuza we ni ukuza kwihorera. Rero noneho ikintu kirimo aho ngaho uyu mugabo bamuha abasirikare bagomba kuzana abakoroneri baba bakomeye. Aravuga ati simba ashaka nditoranyiriza abanjye baba bazi mu gisirikare. Atoranya 4 beza bagomba kumurinda cyane bakomeye, atoranya n'abarwanira ku butaka bajya imbere bagera mu 8. Arangije avuga ati abangaba nibo nshaka. Rangije aravuga ati nkeneye n'abandi baba bangaragiye imbere bagenda n'imbere aho ngaho ariko bakungirizwa bakaba bungirije abo ngabo 8 b'inkorokoro n'abandi 4 baba bamuri iruhande bamurinze. Yego. Ariko nawe agomba kwigira mu rugamba, ntabyo kuvuga ngo ngarajya mu birongo hehere kareka. Nundi yibara nk'umuntu wari wapfuye, nundi nimba ari ugupfa ngagomba gupfa. Nubundi andi bari ugupfa. Afite umujinya birumvikana. Uribaza umuntu yahiye isura mashere. Abantu mushaka kumureba mujye muri comment mukuremo link ya group ya WhatsApp mite mwinja muri WhatsApp yacu muraza kumubona. Hagati aho bwana Fils hari andi makuru wenda ajyanye nayo ngayo y'abarundi n'ubundi wenda tuyasoreza twita dukomereza ku mirwano nyine wenda turaza gusoreza ku izo modoka zafashwe zaguye muri ambushi yatwirwaneho. Hari amakuru noneho ngaha aturutse ahangaza Mpwezero warabizi ka gace ku munsi w'ejo coalition yari gafite. Ariko kugeza amaginga yanga mw'abantu mwe mw'abagabo mwe intare zasarambwe burya koko zibari intare ndetse twirwaneho amadubu abari amadubu. Dore ikintu kibayeho rero ni ikingiki bagafashe se Mpwezero ntago barayinjiramo ntago barayifata bayifashe ariko ni hafi yaho. Urumva ubu sibye imvura iri kugwa iri kugenda ibatangira yanatumye abasirikare b'abarundi benshi bananirwa kurwana. Abasirikare b'abarundi bananiwe kurwanira ku misozi turaje tubigarukeho. Ahangaha rero ikintu cyabaye ni kimwe bwana Fils kuntu byagenze ubundi hari indake ngo M23 ifite zatungukiraga muri Mpwezero zivuye mu bice bimwe na bimwe ariko nundi bisatire na za Mpwezero. Iyo ndake rero ikaba yacaga mu misozi. Noneho M23 rero icukuye iragenda icukura ku buryo kibazinjiramo ari nka nijoro bakahingukira mu birindiro bya FARDC bakabakubitiramo indani babarimo. Rero uyu munsi nibwo bari bagerageje kubikoresha ariko FARDC ubwo yasubiragamo yahise ibona iyo myobo nayiyinjiramo ngo iragenda icamo n'ibyumba bakajya banararamo. Noneho bari barahateze rero bavuga ati isaha ku isaha n'undi M23 zinjira. None intare zasarambwe nyuma ko ku munsi w'ejo bari babakubitiye hareba inzega nubwo ni iminsi 2 yarishije babakubita ku rwego rwo hejuru cyane biza kurangira bakoze reprise strategique bavuyemo ariko bajya mu nkengero aho hafi bavuga ati n'ubundi tuzinjira muri ya myobo. Uyu munsi rero bayinjiriyemo barazamuka bagezemo hagati basangamo abasirikare ba FARDC. Nta kindi kintu cyabaye barebye baravuga ati nituza kurasana n'aba bantu kubatsinda bwo dushobora kubatsinda ariko tugashobora kuzamuka twagiramo hejuru tugasanga hari abandi baradutegereje. Ikintu bakoze ni ikirero bari bafite ibisasu wagira ngo bari biteguye ibisasu bino bituritsa bikaba byaturitsa n'umusozi kugira ngo barebe uburyo kibacika. Barangije bakibatayemo bahita basubira inyuma birukanka haraturika ahita hifunga aho mu Victoire iri itisi yisubira inyuma n'abasirikare ba FARDC batagwiriwe n'iryo taka bahita basubira inyuma basubira mu birindiro bya muri za Mpwezero. Gusa basura bagenda batanga message ivuga ati bari abahungu ba Makenga mujye mubatinya niba bicyane bafite akantu kagategura. Saho gusa rero bari banyuriye
kuko no mu misozi hejuru bari bazamutse barahaca, barazamuka basa n'abajya muri Poenzero indani rwagati yariya mu isantere yari abacururiza, ariko warenze yari abacururiza ukazamuka mu gasantere mu isantere, ngira ngo abantu bahazi murahazi cyane, abantu harimo abantu baba baravukiye badukurikira ndabizi cyane. Hanyuma bazamutse rero, bamaze kuzamuka baragenda bagera ahangaha neza neza hafi n'agasoko. Bamaze kuhagera bahasanga coalition nini cyane igizwe n'abasirikare b'abarundi ndetse n'aba basirikare ba FARDC. Bwana Fisi ngo abere ikintu cyitwa igikopo cyo ku rwego rwo hejuru, bararasanye kugeza na n'izi saha. Ariko iyi Poenzero kuki yabaye akasamutwe? Ubundi Poenzero rwitsa nk'ukuntu, ariko hose n'uduce tumwe, ni hamwe n'ahantu hamwe, ndetse uru rugamba rumeze nk'urwabaye rehera rwigeze rubera mu kazi. Hari urugamba rwigeze rubera muri kazi banakurikiye. Oya Masisi ho rwari rurenze cyane. Masisi rwabaye igihe kandi rwari runanakaze cyane. None bageze naho bitazamino. Urugamba rwabaye hariya muri ahantu muri za kazi. Akazi kugira ngo Muventuri ihakuremo. Erega akazi banaho n'ahantu hari strategique, urumva ni mu ihuriro ry'imihanda ikomeza Minembwe, ikomeza Bukavu, ikomeza Uvira. Urumva aho ngaho rero naho bagombaga kubera mu rugamba. Naho rero Poenzero ni agace kari strategique cyane, kari agasozi ku buryo cy'umuntu gafite abakotorora ibice byinshi cyane, ndetse twirwanaho na Muventuri nubwo bari bagafite, ariko ntibari bagafite kose n'ubundi bari bafite igice na FARDC ifite ikindi. Biragoranye ko wabona Muventuri yeretse kujya gufata iyi Poenzero, biranagoranye no kubona FARDC nayo yamanitse amaboko mu Poenzero tuyivuyemo. Kirazira kuko baba bazi ko barimbutse, ndetse na bimwe mu byatumye Muventuri iva mu mujyi wa Goma ikaba itaranahagumye cyane, nuko ari siko n'ubundi nyuma za Poenzero harimo za Duyi. Bibaye rero amahanga amaze gusaba yuko bavamo, bahita bavamo ku bwishi kugira ngo banze baze bite kuri tuno duce batari bagafashe badufate, noneho bazasubire mu mujyi Uvira baramaze gufata bino bice byose byabateza ibibazo. None ubu tuvugana ukuntu urugamba ruhagaze, Poenzero imeze nabi cyane. Noneho FARDC kugira ngo umve urwego byagezeho, babonye yuko urugamba rubananiye rwo ku butaka, bavuga ati Poenzero dushobora kuza kwivamo uko byagenda uko ariko kose, ngo bahita bakoranya abamercenaires. Ewana ngo bazamuye drone zo ku rwego rwo hejuru. Ayo ngo korero reka twerekeze he kuri twirwaneho rwose. Igera gutyakira amakuru yuko hari amakamyo ari kuva hano Kavimvira ku mupaka, yarari kuva ku mupaka wa Katumba ari bwerekeza hano za Kavimvira. Aya makamyo itangiye ubundi kuyacunga neza, ageze hano ku mupaka wa Katumba arambuka, bayareba abana. Ni ikamyo imwe n'imodoka nayo yari yiherekeje, ko si ikamyo ariko ni muri buno bwoko bw'izi modoka nazo ni imodoka za nini ariko zifite inyuma ikintu abantu bicaramo, zimeze nk'amahirigise ko yo inyuma ho ni harehare, zimeze nk'amadina. Niyo rero yarimwe abasirikari, nabo batari benshi cyane kuko bageraga hafi 8-10. Noneho iyo imodoka nayo yari irimo abandi basirikari, umushoferi n'abandi basirikari babiri. Iyi modoka rero yari itwaye ibikoresho byinshi, ariko icyari kiganjemo cyinshi cyane ni imiti y'abasirikari. Ikaba yari irimo n'imbunda, ikaba irimo n'ibindi bikoresho bikenerwa ku rugamba nk'imyenda n'amabote n'ibiki byose. Rero iyi modoka aba basirikari ba twirwaneho baje kuyishimuta. Bakimara kuyishimuta barayitwara barayijyana, ariko baza kugera aho bayita barayiparika, bapakura ibyo bapakuramo imodoka barayita barigendera, ndetse niyo yindi. Ubwo simvuze yuko uko bayishimuse, ubwo murumva bari barimo icyo babakoreye cyane. Icyo babakoreye namwe muracyumva. Uretse umushoferi washoboye kuba we yakicikira akigendera, nta barafite agatuza ko kurwana, abandi bo tayari bamaze kwitaba busizori. Cyane ko bagerageje kuyirwanaho ngo barebe ko itashimurwa, ariko ngo iyo modoka iracyari yose, ahubwo ibyari birimo nibyo batwaye imodoka ngo ntacyo batwaye. Amakuru aturuka muri bano Barundi n'abawazarendo bose, uko imodoka baje kuyisanga nyine nta kintu na kimwe bimeze neza cyane rwose, bimeze nk'ari ibisambo ngo byayicucu
yacucuye kandi urumva ko twirwana yikenereye imiti muri make umfasha ese bo bayanga ntago bayanga cyane ko imiti nahenze kugeza amagingo anga. Hanyuma rero andi makuru avuga ku basirikare b'abarundi ngo bari mu rugamba guhera ejo nimugoroba imvura yaraguye ku rwego rwo hejuru cyane igejeje mu kanya n'ubu ngubu ngiracyari no kugwa, ariko ngo ku MV turabura ngo kubera kurwana kwabo bambaye bodaboda abandi bambaye amabote urumva kuzamuka ku misozi byabananiye neza buriya aba basirikari barwana bambaye amabote bano baba FARDC oya baba FARDC narimo nabambaye na bodaboda naba wazarendo cyane none kuzamuka ku misozi iriho urubobi kandi imvura yaguye byababereye ibibazo binini cyane. Batangije urugamba kure mu 23 se byanabereye hera byabereye muri za Runingo niba atari muri Kiriba. Reka turebe neza reba neza kandi kwahanditse ni muri Kiriba ni muri Kiriba ku misozi hari aho ngaho mu misozi aho ngaho muri Kiriba niho byabereye. Aha rero abasirikari b'u Burundi batatse 23 bagabye igitero 23 irabasubiza ibasubije bari bapanze plan yuko bari buze kujya ku musozi kumbi ntibabanza ngo bari buryo bari bahazamuka niki bagerageje kuzamuka batangiye kuzamuka ubunyerere bukajya bunyere bagenda banyerera bagira gute bafata ku misozi kugira ngo bafate target yo kuba barasa kure 23 bikabagora cyane bite nuko umusozi wari uhanamye kandi uri imvura yaguye binyereye cyane. Aha rero shaba mwana Pacifique shaba hahurikiye yari kujya yari imeze nk'abantu iri kwikubitira akanyafu rwose irasigera gute imeze nko batari no kuyisubiza none se arajya gufata muri twiga akahitanyerera guhusha ibiki gufata position zo kugira zo kurasa bikanga mu gihe intare za Sarambo zo zirwana zambaye Putini imwe ariko reka nkubwire aba barundi bari bawubaze neza n'aba FARDC niba harimo n'abarundi ntago mbizi gusa kwako nzi ko barwana hamwe akenshi nkunda kuvuga ko bari kumwe bari kumwe bajya basigana ntago bajya basigana rero bakaba bari bateguye plan yabo neza ahubwo icyabatengushye n'ino mvura iyo itaza kugwa mosheri mezami sinzi kabisa twaba turi kuvuga ibindi ati 23 yatakaje gutya na gutya cyane niko bimeze rero. Hanyuma rero mu yandi makuru ari dako tuba turi kugenda dusoza tujya ku musozo wayo tugatwerekere kuba cancuro wenda nkabangaye nkabane aba nabacancuro bari bafite imbunda za sniper ndetse na kamera za jomeri zikoreshwa ku mbunda z'abasenepa bari bane ubwo babiri barashinzwe kurasa nabandi babiri bashinzwe kureba imiyaga uko imeze kugira ngo amasasa mere neza. Ahangaha rero bakaba amakuru angezeho aka kanya nanone ngo nuko aba basenepa ngo bari kureba ngo bari bafite amakuru nuko rero aba bacancuro rero bakaba bateshejwe izi mbunda zabo ndetse n'aya majomeri bakavamo birukanka aho ngaho, ariko amakuru angiraho ngo nuko ngo bari bahawe amakuru yuko ngo Makenga ngo yaba ari hafi muri muri ibyo bice by'ibyo birindiro bari kunekamo kuko bari hejuru ku misozi bari kureba kandi ngo uko bamubona ngo bamukureho umutwe cyane rwose niko bimeze. Hanyuma rero bwana Fisi reka wenda amakuru tuze nk'abayacumbikira ngaha turaza gusubira mu yandi makuru wenda mashyashya aza kuza kubagezweho. Yego Imana ibarinde turabakunda cyane bye bye.